Мен бірінші сыныпта оқимын. Жаңа сөздер, новые слова. Мектепте, в школе, оқимын, учусь. Нешінші, какой, который. Сен нешінші сыныпта оқисың? В каком классе ты учишься? Мен бірінші сыныпта оқимын. Я учусь в первом классе. Мен екінші сыныпта оқимын. Я учусь во втором классе. Вопрос неше переводится сколько. Нешінші, который, либо в каком. Числа, цифры, которые отвечают на этот вопрос, указывают порядок чисел. Бір, бірінші. Один, первый. Екі, екінші. Два, второй. Үш, үшінші. Три, третий. Төрт, төртінші. Четыре, четвертый. Бес, бесінші. Пять, пятый. Алты, алтыншы. Шесть, шестой. Жеті, жетінші. Семь, седьмой. Сегіз, сегізінші. Восемь, восьмой. Тоғыз, тоғызыншы. Девять, девятый. Он, оныншы. Десять, десятый. Екінші тапсырма, второе задание. Бір, бірінші. Екі, екінші. Үш, үшінші. Төрт, төртінші. Бес, бесінші. Алты, алтыншы. Жеті, жетінші. Сегіз, сегізінші. Тоғыз, тоғызыншы. Он, оныншы. Үшінші тапсырма, третье задание. Сенің атың кім? Как тебя зовут? Менің атым Жұлдыз. Меня зовут Жұлдыз. Сен неше жастасың? Сколько тебе лет? Мен 6 жастамын. Мне 6 лет. Сен нешінші сыныпта оқисың? В каком классе ты учишься? Мен бірінші сыныпта оқимын. Я учусь в первом классе. Төртінші тапсырма. Четвертое задание. Отгадай загадку. Бір үйде бар көп бала. Біреуі көк бала. Біреуі қызыл бала. Біреуі қара бала. Біреуі сары бала. Мектепте, в школе. Жаңа сөздер, новые слова. Оқимын, читаю, тыңдаймын, слушаю, жазамын, пишу, сөйлеймін, говорю. Сен мектепте не істейсің? Что ты делаешь в школе? Мен кітап оқимын. Я читаю книгу. Мен жазамын. Я пишу. Мен сөйлеймін. Я говорю. Мен тыңдаймын. Я слушаю. Есте сақта, запоминай. Мен бірінші сыныпта оқимын. Я учусь в первом классе. Мен мектепте кітап оқимын. Я в школе читаю книгу. Оқимын применяется в двух вариантах. Оқимын, учусь, оқимын, читаю. Екінші тапсырма, второе задание. Оқы, читай, тыңда, слушай, жаз, пиши, сөйле, говори. Үшінші тапсырма, сұраққа жауап бер. Ответь на вопросы. Сен мектепте не істейсің? Что ты делаешь в школе? Используя новые слова, попробуй сам ответить на вопросы. Төртінші тапсырма. Четвертое задание. Тыңда, слушай. Сен неше жастасың? Сколько тебе лет? Мен 6 жастамын. Мне 6 лет. Сен нешінші сыныпта оқисың? В каком классе ты учишься? Мен бірінші сыныпта оқимын. Я учусь в первом классе. Сен мектепте не істейсің? Что ты делаешь в школе? Мен мектепте кітап оқимын, жазамын, тыңдаймын, сөйлеймін. Я в школе читаю книгу, пишу, слушаю и говорю. Кел, қайталайық. Бірінші тапсырма. Суретке қара, тыңда, қайтала. Первое задание. Посмотри на картинки, послушай и повторяй. Мынау не? Бұл қалам. Мынау не? Бұл мектеп. Сенің сыныбың қандай? Менің сыныбым үлкен. Сыныпта не бар? Сыныпта терезе, тақта, есік, орындық, парта бар. Сен неше жастасың? Мен 6 жастамын. Бүгін бірінші сабақ қай сабақ? Бүгін бірінші сабақ қазақ тілі. Сен мектепте не істейсің? Мен мектепте жазамын.
Сенде неше қарындаш бар? Менде 4 қарындаш бар.